nan dam cheu na mo lungmuli post thawngchimnak in nan kut kanin tlai than na thongni kumkul la kumthum Biangreithlep ni somthum Zinglei Thawngchimnak kan rak thok than lai tu zing kan chimding mi thongpang tlangtar cheukat na chu hakha kan kolam a lu chu aloading in CDF hakha ni thongathan Yesa chu pengra shel khem chu SAC ra sanglai pio so thi ni lu hnoin an ka na mi pi panhi an thi bilin peng kap ni ka daw nak ronga khwami ngak chia panhi an thi panga hliam an twar Hakha kan kolama lu chua loading in CDF Hakha ni thongathan Chinland Defense Force Hakha ni lakhruakin a hermi thil to ading a umcha a thongni kumkul la kumthum mai ni somthum in thongni kumkul la kumthum jun ni khatkar kan kolampi a Hakha le kan kolai in a hauman lu chwari loading in tia Chinland Defense Force Hakha ni mai ni kulini ko a thongthan nak an to Yes chu pengral shel khem chu SAC ral sanglai pio so thini lu hnoin an ka na mi pi panhi an thi makoi ram then yes chu penga ral shel na an umna khem chu SAC ral sanglai pio so thi fon ni an lu hno na I an ka na cha ral shel mi pi panhi an nun na kaliam nu na chu ral sangpol ni an tlei na I an kalpi na tia thai si Maini kulini riazinga SAC ra ranglai pio so thi fon ni yesha khwa ponga ra shil in adormi mi pi zanhi rong an umna khem chu atu bantukin an lu hno na I an ka na cha pa pani an nun na kaliam hi si chupina hliam ma ator mi nu na le pa cheu khatna zong an tlei na iral phoa an kalpi na tia ta chile news agency ni alangtar Chunua yesha khwachunga umhun akhwarmi SAC ral sanglai pio so thi na ni ral rial mi pi na cycle hleinga le ral phowa an tlei mi na mi pi cheu khatna chu min khwa a mun ni a ithen in an lut te thei si chupina ral sangpol ni chiya khwa le mu phyo khwa zonga in somruk le in nga chiam di lakin an khang piak na tia thei asi SAC ral rang sakhan pathum PDF ni an ka na cha a ral rang commander pakhat tal in pakwa an thi karen ramkul KNU brikai pruk hunram chungum SAC ral rang sakhan pathum chu mi pi riam tlai phu kam ni makhat te a an ka na cha a ral rang commander pakhat tal in pakwa an thi pina hliam atwar mi zong an tam tia federal wings drung phuni an langtar Miawadi bang SAC ral rang sakhan wole sakhan mokhi sakhan le Kanele sakhan na chu maini kulani thum thokin KNU KNLA battalion zanhi le pakhat KNDO battalion pariat le federal wings drong na ibom in an ka na hi si hi ka daw nak chunga kanele sakhan in SAC ra rang commander pakhatal in pakwa an thi ma pina awole sakhan mokhi sakhan in athi mi le hliam atwar mi an umna in fiang deu in thai asiri lo Kadaw nak adi nu ral rang siangman ka nakin mokhi sakhan pong khote pakhat biakin aroki petlai in apong kam khote a siangman an ka lentia federal wings ni an langtar SAC ral rang kut in krani ral ka phu si leinu ral ka pani talin pali an nun nak aliam Krani ramkul dimau su pen kadaw naka tangti phukam KRU si lay atlay tu nu ral kap minung panhi talin minung pali na chu SAC ra sangkut in annun nak aliam tia kan thay daw thlen naka si lay a kan bauchan min ha si lay ral kap minung pali na chu SAC ra sangkut in ral ram hun pakhat may nikulani sri ni a annun nak aliam tia Krani Revolution Union KRU ni an langtar Anthi nak arwang chu ral rang van long ruanga asikaw anthi nak amun mala thil sining chu kadaw nak to aleu asi cha kan lang tar ri lai lautia KRU tuan vo ngei tu pakhat ni achim silai nu ral kap medic unit demo su athi min ha rok chu mai ni kulen ni riat ni a tlam tling te in an vuin ha tia kan thai Bilin peng kap ni kada unak ronga khwami ngak chia panhi an thi panga hliam antwar munram kul bilin penga SAC ra sangle twal chung hriam tlai kar kada unak achwa ki ngak chia panhi an thi pin a minung panga hliam antwar te khwami na le khen yu he tang tri phu ton vo ngei tu na ni an chim Maini kulini sri Zinglei bilin peng dong khwa ponga ral sang na khwarmin ha chu KNDF le PDF na ni drung in an ka na he si Hi kadaw nak ronga drung bom pakhachu dong ko chung in mai pakhata atlai kumhlai ruk ngak chia somu thatle somo kha an thi hi si
SAC ra sang siam ngan ka nakin bilin peng awin chi khwa phongki siang na atlak cha phongki pathum inchung ummi pakhat le khwami pakhati in panga hliam antwari phongki siang in zong arok kadaw nak ronga ngak che minung panhi an thi nak ronga kan lung atha hrimlo chungkhar mi na zong ngai thiam kan in hal na mai lei achun hi bantuk thil achan swalti nak ngalo kan naw le zong kan rak chim chon piak na lai ti kan ra ring chang lai tia KNU he tang ti phu committee lutlai pakhat ni achim SAC ra sang siam ngan ka nak ronga khwami thongsri leng ral an zami chan karlak aidin le thilri bom an hertia karen ral zam bom chan tu minau pakhat ni achim Zinglei chun khwa in kang phal akalmi pakhat SAC ra sang ni antha petlai in khwami pathum antha na makoi ram then ye sachu peng Zinglei chum hunram umhun SAC ra sang na ni khwami in an khang mi chu aphal a akalmi pakhat ra sang ni antha meini kulini riazana mekung khwa chu ra sang ni an khang mi in kang phal dinga akalmi pakhat chu antha hi si athai zinga arwak an hu tia khwami na ni an chim athai jing zonga in khang tu ra sang na ni apong kam khote zong an khang pek ri na meini kulin rukni in SAC ra sang na chu kan hun khwa pong kam hun an khwari meini kulin riat ni tianga khote kholai riat in an khang chap ra sang hun an khwani thokin khwami minung pathum an tha chang na tia achung lei khwa upa pakhat ne chim ma pina ra sang na ni ra zam mi na zong thiam lo in an ka na pina an tlai mi na le an tha mi zong an tivakam tilong la moto na zong an khang piak na tia Zinglei chun news pakhat ni alangtar ra sang ti a khwami thongkul le thongkhat luk zong an zam na tia kan thei kalemyo thlang lei ka dawna ka SAC ra sang boy bawni tel in pakul rong an thi sakai ram then kalemyo thlang lei pau khung khwa ponga SAC ra sang bom po no anton cha ra sang boy bawni tinjo thoi tel in pakul rong an thi tia thai si meini kulini sri jing simalam pariat luka kalemyo thlang lei in arak chok mi SAC ra sang thajang somre song chu pau khung khwa ponga mi pi siam tlai tang ti phu fon nani bom in an pu no na cha ra sang lei pakul rong an thi bom pu no atong mi ra sang pol chu kalemyo lei an kir thani chu an kir leo chun simalam thlai ni ronga mi pi siam tlai phu nani bom an tar na in an pu no than na cha SAC ra sang athi mi le hliam apumi an tam ngai SAC ra sang boy bawni tinjo thoi zong athi mi a atel ve tia thai si KNU brikai panga hum hak naka SAC ra sang kutang BGF sham tlai an ka dau na i panga an thi meithal zun nga an lak Korean Ramkul Korean National Union KNU brikai panga hum hak nang huna SAC ra sang kutang Border Guard Force BGF ra sang na chu ka dau an ton cha panga an thi i meithal zun nga zong kan lak kho chi tia KNU ni chathan an chua meini kulini ruk Zinglei simalam paruk la hlai thum tluka KNU brikai panga hum hak nang hunram chunga ralam selin arak ludmi BGF ra sang pol chu wadu le koi karlak petrol dor pongi century achong tu BGF thongkhat la hlai thum chu lu noin kan ka daw na hi si chu ka daw na ka BGF ra sang panga an thi pin a hriam thil phun tam ngai kan lak kho chi tia chathan an chua chu ka daw na ka BGF ra sang na sin an lakho mi hriam thil na chu M16 AR meithal zunli le kwan fang zathum lakul M76 zun khat le kwan hlaisari 9mm pistol zun khat ra sang uniform zunli M16 AR kwan bom pali bechim nakse pakhat pek paruk le hriam thil dang na zong kan lak chi tia KNU ni chathan an chua mi chunga an lang tar chi USA Texas Lewisville City a laipa meithalin an ka tha thongni kumkul lokum thum meini kulani sri sarai zan lai similam parukla cheu ronga tlangwal van suuk chu alua meithal in an ka cha anunnak aliam hi asi akap tu pathum laga pakhat chu tlai asi chang adang panhi tu chu an kol choma leon ha tia thai asi hi ka thanak arong chu thai kho asri lautia chimnak ngol ngei tu palik ni an chim hi kong hi min langtar adu lomi pakhat sin in kan thai
tuzing kan thawngchimnak chuma velin kan dong tar ri lai lungmuli post tha jang akan pe tu nan di lak chunga kan alom tuk lungmuli post Facebook like and follow le YouTube channel subscribe rakan top yak choding in kanin som na